Tajni napad na Kraljevinu Jugoslaviju označio je njen kraj. Tokom tog napada, pored nenadoknadivih ljudskih života, nestalo je i srpsko nacionalno blago. Neko je mogao da ga spasi, ali nije želeo. Odgledajte video do kraja i saznajte o kome je reč. Bombardovanje Beograda ili operacija Odmazda, kako su je nazivali nemački fašisti, dogodila se 6. aprila 1941. godine u ranim jutarnjim časovima dok je Beograd još uvek spavao. Ovaj napad nacističke Nemačke bez objave rata iznenadio je vladu Kraljevine Jugoslavije. O mogućnosti tajnog napada na Kraljevinu Jugoslaviju znalo se u pojedinim diplomatskim krugovima. Poslednjih dana marta meseca ženama i deci iz britanskog poslanstva naređeno je da napuste Beograd, a 1. aprila Nemci i Italijani koji su živeli u Jugoslaviji počeli su da se evakuišu. Već 2. aprila nemački diplomatski kadar je drastično smanjen. U nemačkom poslanstvu ostali su samo otpravnik poslova, vojni ateše, radio operator, sekretar i vozač. Ono što je najzanimljivije je da su tačan dan bombardovanja znali i naši tadašnji saveznici, Velika Britanija i Amerika. Vršeći istraživanja, do ovih podataka došao je srpski akademik profesor dr. Dragoljub Živojinović, koji je o tome govorio u jednom javnom nastupu. Naime, dan ranije 5. aprila, uoči samog bombardovanja, savetnik britanskog poslanstva u Beogradu došao je u popodnevnim časovima od svog američkog kolege u američko poslanstvo i saopštio mu: sutra ujutru u 6 sati nemačka avijacija će napasti Beograd i rat će početi nenajavljeno. To obaveštenje predstavnik engleskog poslanstva nije preneo ni Bori Mirkoviću, ni generalu Simoviću, a još manje Cvetkoviću ili ministru spoljnih poslova Cincar Markoviću ili bilo kome iz vlade Kraljevine Jugoslavije. Da je tada bilo kome rečeno da će biti bombardovanje Beograda, ta informacija došla bi i do direktora Narodne biblioteke. Tako bi gotovo sigurno bilo spašeno 3000 srpskih srednjevekovnih povelja i neke od najvažnijih starih knjiga. To se moglo uraditi tog popodneva i te noći. Međutim, Engleze i Amerikance nije bilo briga što će biti uništeno svedočanstvo o prošlosti srpske države. Tako je tog jutra stradalo 3000 povelja svih srpskih vladara koje svedoče o njihovom vremenu. Bombardovanje Beograda lično je naredio Hitler, ljut zbog odbijanja Trojnog pakta od strane Kraljevine Jugoslavije. O tome svedoči i izjava feldmaršala von Kleista, koji je na suđenju nakon rata izjavio: Beograd je bombardovan zbog Hitlerove sujete i njegove lične osvete. U bombardovanju koje je trajalo nekoliko dana bačeno je preko 400 tona razornih bombi. Zverski je ubijeno preko 2500 ljudi. Srušeno je ili oštećeno preko 50% kuća i zgrada, od kojih su stradali Stari dvor, železnička stanica, pošta, crkva Vaznesenja Gospodnjeg i najznačajniji spomenik kulture Narodna biblioteka, u kojoj je uništeno oko 350.000 knjiga i 3000 srednjevekovnih povelja svih naših vladara. Tako je tog 6. aprila 1941. godine od strane fašističke Nemačke, pored nenadoknadivih ljudskih žrtava, uz prećutnost Engleza i Amerikanaca, uništeno srpsko nacionalno blago.